Blizu bloka 5 u Dalmatinskoj ulici stanuje šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Benjamin Perks, koji u našoj zemlji boravi već 2 godine. Kada idem u prodavnicu, šetam, tu poznajem svakog, osjećam se kao kod kuće i to je ta posebna veza za mene. Blok 5 je interesantan zato što je sličan sjevernom Londonu. Sjećam se kada sam bio dijete tih stanova, konstrukcije, društvene solidarnosti među ljudima. Mislim da me to podsjeća na dom. Ponekad kažem da bi blok 5 trebalo preimenovati u Novi Pekam. Iako njegov crnogorski, kako kaže, i nije baš najbolji, ostvaruje uspješnu komunikaciju sa ljudima u našoj zemlji. Veoma cijeni to što se ljudi trude da ga razumiju kako bi s njim razgovarali. Jedna od stvari koje olakšavaju Britancima da se osjećaju kao da su kod kuće jeste veoma sličan humor, način komunikacije među ljudima. Veoma je interesantno i to što ljudi u Crnoj Gori imaju enciklopedijsko znanje o stvarima koje su Britancima veoma važne, o komediji, muzici, fudbalu. Zato je veoma lako pronaći teme za razgovor kroz koje se možemo povezati i graditi lokalna prijateljstva. I veoma uživam u tome. Ipak, razlike su očigledne. Mislim da je jedna od glavnih razlika to što je London veoma brz grad, ogroman. Podgorica je relativno mala i tempo života je mnogo sporiji. To je jedna od ključnih razlika. Ne kažem da je jedno bolje od drugog, ali oba stila života imaju svoje prednosti i izazove. To ga nije spriječilo da se u veoma kratkom periodu uklopi u našu sredinu. Prisjetio se svog prvog dolaska. Sjećam se kada sam prvi put ovdje došao i kada bi me ljudi pitali odakle sam, ja bih im kazao iz Londona. Onda bi oni rekli, o, jeste li iz Pekama, zbog popularne britanske komedije Mućke. Vi znate da je prije samo par mjeseci u Crnu Goru dolazio Nicholas Lyndhurst, zvijezda te serije. Onda sam shvatio da ljudi ovdje imaju humor sličan našem i prema tome postoje te sličnosti koje olakšavaju da se uklopite i povežete s ljudima. Duh našeg naroda na njega je ostavio najsnažniji utisak. Srdačnost i učtivost, priča Perks, osjetio je i popularni glumac koji je prije samo 2 mjeseca u okviru kampanje Svako dijete treba porodicu posjetio Crnu Goru. Kada je odlazio iz vaše države, prokomentarisao je da je bio oduševljen ljubaznošću i učtivošću Crnogoraca. I mislim da je to nešto što se u Crnoj Gori povremeno zaboravlja, da postoji dosta pozitivnih stvari u načinu na koji ljudi komuniciraju jedni s drugima, brinu jedni o drugima, načinu na koji se predstavljaju. Mislim da je to nešto što je veoma posebno u Crnoj Gori. To je taj crnogorski duh. Postoji jedna duhovita stvar koja mi se dogodila jednom prilikom kada sam išao u kupovinu, neko je parkirao svoj auto tako da me je blokirao. Kada sam izašao iz prodavnice i to vidio, sačekao sam da se neko pojavi. Ubrzo se pojavio čovjek koji je počeo da se izvinjava i kazao mi je, ostavio sam vrata otključana i spuštenu ručnu kako biste vi slobodno mogli da pomirite auto, ako biste htjeli da izađete. To se ne bi dogodilo nigdje osim u Crnoj Gori i to su stvari koje su veoma posebne. Tokom boravka u Crnoj Gori, Perks je stekao brojna prijateljstva te je imao vremena da se upozna sa našim običajima i tradicijom. Imao sam priliku da prisustvujem vjenčanjima i drugim društvenim i porodičnim aktivnostima i ono što je posebno jeste način na koji se ljudi trude da prikažu svoju toplinu i gostoprimstvo, privrženost koju imaju jedni prema drugima. Druga tradicija koja mi se dopada, što je za nas Britance prilično neobično, jeste kada sjedite u lokalu u glavnoj ulici, u stvari bilo gdje u Podgorici ili nekom drugom gradu. Ono što ćete vidjeti jeste da će se ljudi, ukoliko sretnu nekog koga poznaju, zaustaviti i razgovarati sa vama na nekoliko minuta. Imaće vremena da vas saslušaju, da ostvare komunikaciju. Ta tradicija i običaji obogaćuju vaše društvo. Nije mu bilo potrebno puno vremena da obiđe cijelu Crnu Goru, da uživa u njenim prirodnim čarima. Estetski najljepša mjesta su očigledno Kotor, Perast, Herceg Novi i drugi gradovi na obali. Zatim, veoma mi se dopada regija oko Skadra, Virpazar, Rijeka Crnojevića i Cetinje. Ta oblast odiše posebnom atmosferom koju ne mogu da objasnim, ali sigurno je osjećam. Boraveći u našoj zemlji, Perks je ostvario brojne kontakte i sa ljudima iz sporta sa kojima je UNICEF radio na mnogim projektima. Iako diplomatski posao kojim se bavi okupira najveći dio njegovog vremena, svoje slobodno vrijeme rado provodi gledajući fudbal, a strastveni je navijač Tottenham Hotspura.
Interesantna stvar kod Crnogoraca je enciklopedijsko znanje o britanskom fudbalu. Očigledno je da smo mi strastveni po tom pitanju, ali mnogo mi je zanimljivo kada upoznam ljude koji me pitaju za koga navijam. Ja im kažem, a onda mi oni istog trena nabroje sve igrače mog tima, naše rezultate od prethodne sedmice, gdje se nalazimo na tabeli. To njihovo znanje u našem fudbalu je nešto što olakšava razgovor sa ljudima u sportu. Drugi sport, ragbi, koji mnogi ovdje pokušavaju da promovišu svoje slobodno vrijeme, je nešto što je relativno novo i nepoznato, ali postoji veliko interesovanje. Nije mu strana ni igra naših lavica. Pratio sam londonske olimpijske igre i veoma podržavam žensku rukometnu reprezentaciju, kojom sam impresioniran. Nekako sam kao rezident ponosan na to što su napravile. Nevjerovatno je da tako mala zemlja daje fenomenalne sportiste. Mislim da je to nevjerovatan sport. Gledao sam ženski klub Budućnost kada je dobio Ligu šampiona u sportskom centru Morača, što je bilo nevjerovatno iskustvo. Rukometašice su svojim performansima pokazale zašto su najbolje. Zato Perks smatra da Crna Gora ima velike šanse da odnese pobjedu na svjetskom prvenstvu u Beogradu.